peo loto e tua. Mea roki ako whaamu. Whaamu apostolo. Tohi kai Filipai. Ka pau mo fia mau if you need the heart of Christ to be in you. Ai ki tau mo loto. Hallelujah. Glory. Ko la vai ka loto pia vai ka pia la. Pia mal. Oi la patata. Hai poto o me le ko ni. Le mari pia le fa poto la. Kai malo ki talo mo fine mo ki tamai ka mo fai fe kau. Pia mo no ngai hoa. Ko le peheni. Above all else, God, your heart. Yes. Above all else, God, your heart. O lava pa malu I holoto, ke lava ko hame ape. Why kita ngata ko na kai na longa ape ba ni mua. Ko ni hame fe ia. Ko kita ngata na sino fe lo mari ma no nyolo honoloto. Pia apa te ulea maro ki pia. Ba ke toka ko ha ba kai mai. Ba ke toka ko ha ta ko mau. Ba ke toka ko ha tu ma ko iai. Fala mare fa materie, fa banga mo koloa. O ko toka nga uia ko ha no to ke maku. I ho ta ko ni. Amen. Tau le fia ta ha ki eki. Ke so pau na ton ke ko to. Ke so pau na to. Ko hia ni masa ma ti ko toa. Yo kai la siova. O hua ke te koe. Pia to roi mata tai me I ka kan la wai tu. Ko hi ko ofa ke eki. Ka ko fehu o mi ke te au I pompo ni. Mahalo pe ko wa o fai te kau. Mahalo pe ko wa ka tu ma lu ai lotu. Ko ho ko to ta ke tau ni. Ya fa sipi. Ka ko fehu I ke te koe risate. Fai te kau risate. O tonu nai ho loto ke to ta lo pe te ka. Fehu ya ke fehu ki to ta ta pe pompo ni. Mea loa ko whaamu ke lawe ke te kautoro. Tohe paula ke kai Filipai pana tāng ke te nautoro. Tuku mua roton aia na ia kalaisi isu ke te moutoro ia. Hallelujah. Pea makai angi ke ngai besi koe ni. Te ke sio ke besi koe ia hono hiba. O kanga e apostolo o mea maari ia ke kai Filipai. Ngai tangi ke kai Filipai. Kama ta besi ia hono alufa ke besi hono paru. Nai kai lau he o tua ai ne tuunga o tua. Ko hamia ke whaaua ko rea ia ie. E ta whatonga. Can you bring up the verse 6? It says, who being very nature of God did not consider equality with God something to be grasped. Yes. Okay, there are lots of preachers and lots of people, lots of Christians. They say that the very first sacrifice of Christ on earth is when He died on the cross. I want to challenge you. Watch this. Ki mua ke mate a sisu I kolosi. Koe hae whira rau uwaki na ni whai. Nai kai kone mate I kolosi. Nai kai kone whamo I mahaki. Tunga ke wakalaki e te koe o atākoni. Koe fuafua whira rau uwaki taha nei whai e ku sisu kalaisi. Koe te hangatu wange ano tunga o tua. Te mohe wani. Te mohano koloa. Ano hala koura. Ai kala noa kai whawhora. E ma pere tui ko tope pe pete. E reo ko tope. Ko koe pe koe o tua. Nane tu wange. Ano tunga ko ia. Nane tu wange ano lakama koe o tua. Nane tu wange hono whatongia. Koe tauri. Kane hifo maia. Ke re volo tau iai. Whira nau lai ne whai e ko sisu kalaisi. Mate wakai ki hene. Ko no a koe koia. Ma pilo ne ni ihi koia. Pada ke alo ke malai ako. Kono ako koe whaki whanau rei ware he ahoni. O sta mai kau matau tau ia. Hei kai te lava koe. Siana lahi ko whiwhine lahi. Ke rea hei ko ke kireka. Kai sio pe e ake. Ke hange maha polisi ki ai. Ke hange maha fusai rutiki ai. O ke hange maha ko tawhani fiaki ai. But to come down to the level of a child. E te mawe ke turu tui ki laro. Ke mo lahi tatau. Ke mo atamai tatau. Ke mo levo tatau. Ka ke na marea matonu ki ai. O ke ila tala noa ko ia. O ko mai e te tautonu. Nei min maroa pe o fuake o tua pe milangi. Kata no pe mamani. Min maroa pe ke nofo pe e no nofo fatui. Kata hifo mai e ki lalo. Hifo mai e ko tau le kolo. Ke lana tala noa ke te koe. Tala noa ke te koe. Tala noa ke te koe. Ka pau e mate e kolosi. O ku mahino ke te koe. Koe ne mate koe tangata ia. Koe ne mamaki ia koe tangata ia. Ka whiano ko toko tangata ia. E
hefo mai a tau le wolo. Kera whapuripure whekau ni o mai ai. Ka pau pēna nofo o tua ia i ono tūnga. He kai te tau ausia tāpua ki tau ausia e aho ni. Ko whekau ni whapuripuri ai. Koe halanga koe ki ono pate wakai me sono hiwa o pehe ai. Pea koe ku hake a ki ai. A sisu hiri koe ne peki a. Pea nofo ia i ono nofo whakatui. Pea ku noho kua taha ko tope. Hiwa na tau hiwa he watawe. We bow down and worship Yahweh. And now si hiko kaya ki mamani. He koe whongai ni o talamai sisu ke te tautoro. If you need the way up, you have to go down. Yes, hallelujah. The only way up is down. Kapau ke siapa ki whae ki kia o tua ke alo ke talani alofa. Kapau ki worship you. We bow down and worship you. Yes, Yahweh. Yes, Lord Jesus. Whonga ia mama ni te ke alo ke olunga ke alo ke olunga. Whonga eki. If you need the way up, trust me, the way up is down. Yeah. Yes, Lord. Ko whenga ka ape holoto. My Lord. Pai ki tala noa koe, tala whatu ape mua. I he, ki tala noa koe ni koe ki tala noa ni I tamasi tupu hake ia I ha tukateri ne kehe not in the Pentecostal churches. Tupu hake ia I ha tukateri ne kehe pia I ne alu hake koe a whakulahi. Nofo mau peo whakakau-kau, koe haha ka hao kia te ia. Nofo mau peo whakakau-kau, ia whare a ko, whai whamātu ato. Alu ne ako pia, alu, kau ke tūma mālunga tahana ni whakakau-kau, reach the highest of his potential. When he come to class 6, his dad came into New Zealand. And when he came, he left them. He left this little man, and his mom, and his brothers, and his sisters in Tonga. After many, many years, he went on, primary school finished, high school finished, and then he went to the police force. And he served in the police force for 3.5 years. And the heart that was with him, he thought that he's a brave young man. He thought that he can do everything by himself. He thinks that in the police force, I have what I want. Everything that I need, I have it. How like a time in the moment, five young, five if you tangata, I suspend him. He was suspended for 2 weeks. And on the last day of him being suspended, he met Jesus. One of his cousins invited him to church, to the Assemblies of God church. And he sat there, listened to the sermon. The sermon touches his heart. And the sermon said, the theme of the sermon, he remembered it clearly. He says, awesome. And from that day, he cried his heart out and asked God for forgiveness. From there, Nande finally got his resignation. And he decided to leave the police force. And who get back to that? Kalau tahu ni ia dah tak bunga eh dia tahu kia. Off. Yes. Dia orang bawa. Mau mana dia orang fikir itu orang. Kei siapa dia orang di sana orang dah itu. Itu wali, itu piti Connection Cities Church. Amen. Kena kalau tu kita dekor, fai mata apa peloto. It wasn't an easy journey, but from there I learned that only God holds your destiny. Yes. Only God holds your bright future. But I faced challenges. My church wasn't small enough for me to go.
But I stand in front of you to tell you. Con na pe loto ki kata ki neri aki maudor. Taula. Aga taimi fokya ni kata ki tong. Ai mai na si ko hiriang ni. Hangai jo la ve la loto. Spirit touches my heart. Ako ya na pa to na ton hang ki kata ki ba dan get there. I forgive you. And I ask you to forgive me. Yes. The only reason why I forgive you because the Holy Spirit touches my heart. I allow the Holy Spirit to touches my heart. Amen. Tala ke te au kai Allah palo palema ke fo wai. Kau tala ke te koi kai Allah yo kotua. Amen. Tala ke te au kai Allah yo mata ko to me te koi. Kau tala ke lo ki kuma horo ke ni lo ya ko lo mata. Tala ke te au kai Allah palo palema. Mahal pe ke tala ke te au. I'm coming from a broken family. So do I. Mahal pe ke tala ke te au. Lahir dan fo wai. So do I. Yes. Kau kaya orang lelaki kuhamu ya Jafi. Kau harap yo kalau mereka. Okay, mentali kiai. I can do everything through Christ who strengthens me. Semua kebenaran jadi kau. Okay, orang lelaki. No weapons formed against you shall prosper. Okay, ayat tak buat kita bersama dulu ya. Okay, kita kau. Tahu macam mana yang mau mereka. Tahu macam mana yang dia berkawai. Tahu macam mana yang phải taya. Yang tak kena kau. Kau harap dia kau tahu kiai. Mesti tahu apa mahu. Wah kia hon. Kau tak tahu kau yang kau kiai. Mesti apa mahu. Wah kia hon. Kau tak tahu kau yang punya kiai. Mesti apa mahu. Wah kia hon. Kau pergi tak apa. I don't know. Kau yang kau 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 tak tahu. Can you close your eyes? The faith half gave God going. My invitation. Kalau apa kau tak apa kau tak apa. Orang boleh gafini, tak ada masalah. What you went through, I am going through right now. What you're telling me, that's what I'm exactly going through right now. Kau salah kene kau. Orang bikai kau tadi aku. Facebook ka, o wikai ko tari ko polisi, o wikai ko tari ko fare mahaki, o wikai ko tari ko shopping, o wikai ko tari ko to fetupe makau ngamea, because family. The answer to our problems is Christ. Kapag bahata pore, kau nak kata ke dokter atau begin, please rise to your feet. Just invite one or two persons. They will bow down with me and worship Yahweh. Show Him that we accept, that we need, that we want to receive our blessings, our promises. Like and pray enough. And do money. And follow the Fatah. Like how I get down. Like how I get skull. Like how I get sassy. How I get to see. We are not born and just going. Que matua la tola tua e ki ko awia ko ta ko ya ko awia ko ke pa lo ta ko ni ko awia ko ke pa lo ke resi ko awia ko la ke pa lo re ma ala mai ka ta ba la ke pa u ke fa dau ya ba tua fa pa fa la ba ri pa fa ma te ni te ta ke te ko ko si su ka si o te ki pa ku ata ko ya e fa te ta ura ya te ki ta do ya ta fi Lord I go viva kau viva we bow down and worship Yahweh ya me hata haya ya fi ko ni and pray it out stand in the front here with us and say God we worship you we worship you o fe wa ta ki ta le ki pa ma fe a fe wa ta mi le ki family fe wa ta mi le ki Facebook it's about time that we run to God we bow down we worship Him hallelujah hallelujah
whakafonga i mo e whamiri ko tō whea ke hau me iau. Pei e whamiri ko iau kai pano historia. Whamiri ko iau kai pano tā noa. Whamiri ko iau kai pano aniafi. Whamiri ko iau kai pano whainga mea ana ilo aki. And let me tell you this. I he ahoni. O ke roto lai wheunga ke tū he ahoni. Ke rea koe ni e atua. He ahoni. E hapa whamiri sapi. Koe whamiri manuia. Koe whamiri tapuaki. Koe whamiri au nei e tāmesi. O kia e tāpuaki koe whamanuia. Yes. Ke whamiri ke whakafonga i mai he whaka koe. Ko koe. O ke kamata i he ahoni. A wai ni o koe ia. A panga i roi aki koe whamiri whawhai au whawhatatu. A mana he ahoni e atua. E ka mata he ahoni. Koe whamiri koe te monuia. E monuia ku whare. E monuia ku whanau. E monuia whanau ku whanau. E pete na motu tala koe kino mea te koe si owa. Ma tu hima koe kau hima. Ni ringi holo toke e iki. Tahaki ki au tua o whutare a koe ni. O wana ngaro e holo e te koe. Koe whaika tāa pe holo to. Uaki ke tonu pe holo to. Ko hono ua. Koe haraki o ringa. Koe au ki laro. Koe au ki laro koe ko tānua to pe holo ngari. Ko tānua to pe holo to. Ko tānua to pe holo tuku pā. Ko tānua to whakapau.